Ndabasuhuje mbaye ikaze kuri Kigali Bandiseri. Aha duhagaze ni mu karere ka Bugesera, ahantu heza tubazaniye ibibanza biri muri zoning ya R1. ku bari barabibuze, murabona ko imashini zamaze gucamo. Ku bantu bazi nko kuri stade hano ya Bugesera kuri kaburimbo n'ibibanza biherereye biri muri zoning ya R1, nyine wabyumvishije. Ubuso ni bwa bundi guhera kuri 300 kuzamura, ariko ibibanza byacu impamvu ari imari birimo biragura miliyoni 12 n'igice, 13 n'igice, 14 n'igice, kuzamura kugeza kuri miliyoni 19, ariko biri ahantu hashashe heza cyane. Abazi kuri stade Amahoro, kuri stade nako ya Bugesera, murabizi neza ko ari ahantu heza kuri kaburimbo. Reka mbacishirizemo mbereke n'abaturanyi urebe uburyo bimeze, gusa n'amaborone arateye. Ngira ngo murabona ko ku baturanyi rwose byifashe neza, nawe waza ugahita wubaka. Murabona ko amaborone rwose ateye, nukuza uhita wowe wihitiramo ikibanza cyiza, kandi uje mbere urumva ugura hejuru y'umuhanda n'ubundi hamwe mujya mutubaza. Murabona ko ari ahantu hari abaturanyi mu by'ukuri. Ngwino tebuka, miliyoni 13 ntago ari amafaranga menshi cyane, ndetse na 12 n'igice, witurire hano hantu hafi ya kaburimbo. Murabona ko duhindukije kamera gutya nibyo twabwiraga, site yacu ikora kuri kaburimbo mu by'ukuri. Naho hageze waza kwigurira ikibanza, tuvugishe kuri iyo nimero ube wagura ahantu heza uri mu ba mbere ahangaha neza kuri stade ya Bugesera hano rwose kuri kaburimbo.